Katang dakho program ta kami suna Ragai Long Youth Club jam song presentation tai kakan palalo khang tana janghoi na thai ba me Ragai Long Youth Club jam song presentation tai kakan palalo khang janghoi na thai song presentation tai loi kani sai to katang dakho platinum jubilee souvenir release sumi jam kamung khang thai chamlang lo khang tana committee goi tai thai ba me platinum jubilee souvenir jam release sumi dai Thank you, Ragalong Youth Club RYC. At one of the most cherished moments of today's celebrations, the releasing of our souvenir. To do the honors, we request our esteemed chief guest, chief host, guest of honors, and president to kindly come forward and release the souvenir. cho không số mày bầu cả mày lần đi lung cả mày tờ stage cầu gang lâu khang tana janghoi na thai For this event, I would like to request Pau Kamelani to kindly lead the souvenir release. This document captures the journey, our dedication, and the milestones we have achieved for the last 75 years. Ladies and gentlemen, let's give them a thunderous round of applause.
Next, may I now request Pauka Mailanilung, Secretary of Souvenir Committee, to kindly give a short speech. Ngasi yaipram numit lagairong youth club ki platinum jubilee thauram ki chief guest oibiri ba honorable deputy CM Losi Dikho chief host phampam langda phambiri ba wangkhai constituency hasigi honorable MLA Sri Thangjam Arun Kumar amasung subjinna daista phambiri ba Chief Guest of Honors RYC President amasung khun asigi laikai asigi ahal laman lai guru amasung khun asigi ningol sing atopa laikai da kayum pan khiba koi khun asida sigumba thoram gi damakta baton pibi duna Kunisida Lingvira Iba Singh Masung Loinana RYC Sibu Semgat pada Achawa Thodang Loramba Koi Footballer Oina Amasung Coach Oina Lamjing Lamtak Piramba Kwai Kibiki Mafamda Ikai Kumnaba Uchari Platinum Jubilee ge khoi nungai rabam tanja se laujaraga souvenir asiga mari nainaba wafam ama ani khaktang phongdok nabagi tanja laujage hojik platinum jubilee asiga mari nainana khoi distinguished dignitaries singna souvenir amasung yamna mai pakna miyamgi mangda release tawbikhre masigi damakta souvenir committee na nungaiba amasung ngamkhai leitana thagatchaba phongdokchari khoi platinum jubilee asigi souvenir ase mapung oina Ragairong Youth Club ki Golden Jubilee celebration ki souvenir 1998 ta yumpham oiba souvenir ni 1998 tagi 2026 haibade khoi 25 year plus ki khoi club ki activity achievement singba shu khara hapsin jare message PB rakpa article amasung photo contribute taurakpa khwai khibit pusu khoi committee taraptagi khoi thagatpa phongdokchari souvenir asigi cover sida ko hoji khoi khwai miam na su khoi ubi khre masigi cover amasung khoi main banner asida yauriba haukraba matam ningsing haliba nostalgic oiba photo ase 1958 ta sakhiba ina kuppa club ki sang adugi mamini 1947 club semgat pa matamda semgat khi haina wari da yauriba sang adumak pudi aikhoi madubdi phangbangam dre adona 1958 ki khwaidi ariba khoi photo se khoi handaki souvenir asigi ikhoi cover da khoi hap sumaina hap khibani and jubilee asigi souvenir asigi kainongi hojik phongdok mia mangda koi phongdok phi khiba release tawkhiba masigi maramda koi committee gi maikai dagi wafam ama ani phongdok ningbadi asini haibadi souvenir ase ceremonial release oina numit asi sida phongdok charaga khoi khwai miam gi damakta de
post event publication โอยนะฟังชันกีมาตุงดามียามดาเย็นทกปะให้เบเซไอคอยคอมมิตี้นะปันดำทำจับเน่อดูนังสีเล็งบีระอีบาสิงนะมาดูกีไก่น้องกีมาดูกีการิกุมบ้าคอยปุกนิงดาสิงนะบ้าอามาแต่สู้ทำบีดนาบ้าคอยโซเวเนียร์คอมมิตี้ไม่เคยได้กีโนลุกนะhanggat cari masih kari gidamak tano hai na hai ba matam da ngasi asigong bayam na chinge maba function asigi mari nai na ba khoi thodok sing thoram sing photo sing amasung ngasi ma khoi khunasi bu nungsi bidu na lengbi ra e ba khoi kari gamba pangal da khangde aduga moral support da khangde monetary assistance singba thoram asida ngasi numida sida pb rak pa adugumba kaino gi data report na singba dusu mapung phana hari ba sobini asi sida akhoi hapaga tungda akhoi kaino gi numit Caurang na tara mangani gi manung da hujik hai riba ngasi gi thoram asigi photo na singba toy na hap laga khoi miyam gi mapham da khoi yen thokpa hai se khoi phandam thambani khoi lagai rong khulasi da mamang da RYC gi su function chau na tau khre golden jubilee tau khre atubu golden jubilee gi souvenir phong khi souvenir adu gi manung makta diri ngasi Golden Jubilee pangthok hi hai bagi mami amata su yaudre madugi manung duda photo yaudre adung asi chahi kun manga gi matung duda Golden Jubilee gi khoi photo na singba madugi thiba matam da khoi awa ba ama oire adona madugumba mayam khoi gi past experience tegi khoi na khara tamja haukiba mado handaki asidi khoi post publication numit manga chaurang na numit tara manga ni gi matam ase khoi laujaraga hai re ba sing su ningthi na reflect tawaga ngasi gi khoi sobinia se tung koi na khoi myam gi khoi ningsing ba mami ama oina begi da mak special bana masi sina khoi tung koi na phaba hai badu oigadra hai na committee hek semba khoi da thabak hek khusin na ba matam degi masi se khoi khanna khi adana madugi matunge na khoi se thabak lokhat sabani masi gi khoi clarification gi wafam ama ani se miyamang da khoi thamjabaga loina na khoi warabu suwana numitara mangani rom matam asima di khoi ngai minasi khoi lagai rong khulgi yum thong khuding mak khoi committee amasung club ki mai kai degi khoi copy amamam soidana khoi yauhanna ba khoi pandam lei amasung khoi gi invitees mayam singsisu khoi copy amamam khoi thunghan na bagi dama khoi kanna hona jagani hai bagi wafam ama ani se thamjaraga matang sida temsin dari khoi khipit pu amu khana thagachari Tongkude po lalilong kamaitani aside tong souvenir and clarification tirong may kangta. Ladies and gentlemen, today's celebration is a tribute to everyone who have been part of this incredible journey. We will now honor individuals who have contributed significantly to the growth and success of Ragailong Youth Club. Oh, Jenpu Gang my give and memento secretary to kindly lead the presentations, memento to the pioneers and former leaders. Hello, check. Again, Lothon. Today, as we celebrate this joyous Platinum Jubilee of Ragailong Youth Club, we honor the visionary whose dreams gave birth to this club. Our pioneers were not merely a founder, but a guiding light, whose dedication and courage laid the strong foundation upon which we stand today.
almost all except one had already passed away, but because of the vision and action, we the people of Ragailong have benefited, and the club continues to thrive and make a difference. It is with deep gratitude and respect that we remember and honor our pioneers today. Asai nela mai Platinum Jubilee khau Ragailong Youth Club tuang pioneers goi ta chakong suwe kaniu goi hai aniu pang khau bamak sini kaniu tuang mang dreams roi RYC ta don thau khani phaiding tilawe RYC hai kum 1947 khoroi ka hau na asai ngan ring na tan suba me hai kaniu tuang haudu mai vision ri the kaniu hai sakhwang champau subiu rap mai goi the kaniu roi tan lo mai phi hamage ki kaniu ta thonku mai akhani sakhwang suna mitong give hai tilau khang RYC Platinum Jubilee Committee roi chamdan pitonge kaniu zan papa loi thai kaniu tong tauna goi roi patna hamla lopuo. May I request our Honorable Chief Guest, Paul Losadiko, Deputy Chief Minister of Manipur, to honor us by giving out this certificate of appreciation for the pioneers of Ragailong Youth Club. Aniu pioneers pang khao ring na ba mai apau khanaye kazan rina lanjikpu gol mai tana sai ka mai hai chimai rong khao kai hong na takathe tigi kapum hai gangam ma khe tigi ka kai mai non ba mai na sa thai pau lanjikpu gol mai kai ke khun mai non ba mai na sa thai mai tong certificate of appreciation hai gongla lopo tana request su pitungai gong bo Pau lanjikpu gol mai hai atau ngan na pioneers pang khau ring na ba mai pu the na ka kai ka khot mai goi ri na mai hai wang la lo bi tong the ka tang khau gai phulung ka mai first president 1947 to 48 gai phulung ka mai ka kai mai non nei ba mai na sa the pala lo po mathang khau follow up suna pau lalai long gol mai ka kai minon pana pala lo po tan na ba mi gan khau ka zan pa ba ta kan the kabung ka mai pau kabung ka mai ka kai minon na pana pala lo po pau kabung ka mai thanin chau ka mai pau thanin chau ka mai thanin chau ka mai Pau maza chung gol thang mai Pau maza chung gol thang mai Pau David ka mai Pau David ka mai Pau Pokin Lung gol thang mai Pau Pokin Lung gol thang mai Pau Thawai Chau ka mai tăng khao Pau Thawai Chau ka mai Katang Corina Pau Cái bà ga ka mai
เป่าไก่บากากาไม้ไก่ไม่นนขันนับปันนับปลาโลปัวให้ตั้งเขาเป่าอดุมหน้ากาไม้เป่าอดุมหน้ากาไม้บัมมะขากะกายมินนกายพิจัยกายมินนบัมมะขาเป่าอดุมหน้ากาไม้บัมมะค่ะอดุมหน้าแต่บัมมะอ๋อดังลาถ่ายเป่าอากวงเป่ากาไม้ออกปะเทเป่าอากวงเป่ากาไม้มาทั้งเขาเป่าลังกังปูมาริงไม้เป่าลังกังปูมาริงไม้มาทั้งเขาเป่าทำเบ้าหน้ามาริงไม้เป่าทำเบ้าหน้าไม่ริงไม้ทำไงงั้นบ้างล่ะเป่าทำเบ้าหน้าไม่ริงไม้มาทั้งเขาเป่าอาศัยเท่าไม่ริงไม้เป่ามาทั้งเขาเป่าปัจจิงใจป่าไม้เรดี้สุบัมเทาะเป่าปัจจิงใจป่าไม้มาทั้งเขาเป่าอากามไม่ริงไม้เป่าอากาไม่ริงไม้กระตังเขาเป่าไกจาลงไม่ริงไม้เป่าไกจาลงไม่ริงไม้กระตังเขาเป่าอมูลงไม้กระตังเขาเป่าอมูลงไม้กระตังเขาเป่าอราวะลงไม้เป่าเราว่าลงไม้กระตังเขาเป่าอปูดุมก้างไม้เป่าอปูดุมก้างไม้กระตังเขาเป่าอตวนกอลไม้ที่นี่กลาจันทร์มาแกกระตังเขาเป่าไม่ยิลงปาลไม้เป่าไม่ยิลงปาลไม้กระตังเขาเป่าอบุยนาปาลไม้เป่าอบุยนาปาลไม้เป่าอบุยนาปาลไม้กระตังเขาเป่าตำพาเจ้ากอลไม้เป่าตำพาเจ้ากอลไม้บ้ามะขา
giang ấy chứ mà thắng cái tăng khao bảo lần thao chúng rìa mai bảo lần thao chúng rìa mai bảo tăng khao bảo nó hồ ba cả mai bảo nó hồ ba cả mai cái này là thế à bảo nó hồ ba cả mai cái tăng khao bảo Ganga Singh cả mai có lấp là rồi không bảo Ganga Singh cả mai cái tăng khao bảo Lungai Ga Long mai bảo Lungai Ga Long mai cái tăng khao bảo Dim Thao Ray Long mai bảo Dim Thao Ray Long mai bảo thầm bầu cái bảo thầm bầu à gần thế bao gần thế là thế cái tăng khao bảo cá len trâu gang mai bông lồng hầm của cái cá len trâu gang mai gần thế à cái tăng khao bảo lông pui gá gang mai gang pe bảo lông pui gá gang mai cái tăng khao bảo rai na cả mai bảo rai na cả mai câu cái này cái tăng khao bảo dài na cả mai cái tăng khao bảo mera chao cả mai bảo mera chao cả mai cái tăng khao bảo adai na gang mai bảo adai na gang mai đúng rồi thôi cả cái tăng khao bảo Mohan Chao gang mai cái cái hay Dimapur khao ta cái này sai cũng là cái mình nói này bầm bò bảo Mohan Chao gang mai này bông con mày gần thế gần thế cái tăng khao bảo gol mai dun gol mai hay ni bang của bông cái thế là sai cái mình nói gần mình này bò invitation kata tilaw makhet na laro ko ni pau gol mai dun gol mai katang khao pau marugapu gol thang mai hay ni ching me rong kho hong ta ka the na sai pau marugapu gol thang mai bam ka bam cái này anh đi rồi có cái nào cái tăng khao bảo agui chúng pa mai bảo agui chúng pa mai cũng cái này thay bảo aropu gol mai cái tăng khao aropu gol mai
กระตังเขาเป่าสินไทยบะกอลไม้สินไทยบะกอลไม้มึงมาจุลงไก่น่ะบ้ามันด่าบ้ามาคิดนี่กระตังเขาเป่าอักข้าวกาบไม้อักข้าวกาบไม้กะไก่เม็ดนุ่งไว้นะกังลาลุปุถะเป่าอักข้าวกาบไม้กระตังเขาเป่านำเตียงกาบไม้เป่านำเตียงก็ขลงมั้ยกังทากังลาลปัวเป่านำเตียงกาไม้กะขลงเทาะห้องตัตนาแท้กายกระตังเขาเป่าคำหลวงปู่ก้างไม้ไม่นี่แกคูก็ห้องตาก็ไม่กายแท้เป่าคำหลวงปู่ก้างไม้กังทากระตังเขาเป่าลูจูกะลองไม้ลูจูกะลองไม้คุณน่ะสเก็ตสุดดีจ้ากระตังเขาเป่ามาจากกลางไม้ลอยเป็นที่เป่ามาจากกลางไม้กระตังเขาเป่านับกาลองไม้กระตังเขาเป่านับกาลอยกันในภาษาไทยเป่าต้มบากาไม้เป่าต้มบ้าลอยกันในภาษาไทยเป่าลิงงำลงเรียมไม้มาขัดคนไรที่สุดผมท้องต้มบ้ากะไม้กระตังเขาเป่าลิงงำลงเรียมไม้กระตังเขาเป่าปันติสิงกะไม้ปันติสิงกะไม้กระตังเขาเป่าอิงเงินเจ้าไม่ริ่งไม้อย่ามาพูดกับห้องตะก็ไม่ไกลแท้ใส่กะไกลไม่ร้อนนายแท้คำไม่เข้าเป่าเจ้าถ้วยบ้ากลางไม้อิงเงินเจ้าไม่ริ่งไม้ไม่ริ่งไม้เป่าสกถอยบากลางใหม่ thank you sir please take your seat กระตังไกมิสุนาอารายซีตอง former leaders กวยคังมีตอง certificate of appreciation ให้ติโลดับนี้1947เขาเร2014งานเขา president and general secretary พงเล่าไม่นนกวยคังแท้กระสันเกาปัดพวกเขาในล้านนะปัดนะหำลาลบัวกีตารายก็ไม่ leaders กวยขังท่อกะกายแก่คนไม่กวยนะปัดนะลาลบัว May I request our honorable chief host เป่าทั้งจำอรุณกุมาร to honor us by giving out these certificates for the former president and general secretary of the club. Rai mi khao gon mai ga gon mai kama he general secretary
1973 to 1976 ngan phong lo mi the gon mega gon mai kakai bung ma chulung kai family panapala lopo katang khao maringa mairing mai General Secretary 1976 to 78, President 1987 to 89, President 1997 to 2000, Maringa Mairing Mai. Katang khao Ning Thiam Pao Ning Thiam Sao Ka Mai, General Secretary 1978 to 80. Ning Thiam Chao Pao Ning Thiam Chao Ka Mai Pala Lopo Kakai Minun Bamita Katang Khao Pao Lairen Zhao Maring Mai General Secretary 1980 to 83, President 1993 to 97. Katang Khao Pao Bokul Ka Mai, President 1983 to 87. Pao Bokul Ka Mai. Katang Khao Pao Mai Thai Na Pa Mai, General Secretary 1983 to 87. Pao Mai Thai Na Ka Mai. Katang Khao Pao Gai Silung Long Mai, General Secretary 1987 to 89. Katang Khao Pao Pao Charai Long Mai, President 1989 to 91, President 1991 to 93. Pao Charai Long Mai. Katang Khao Pao Zenpun Gang Mai, General Secretary 1989 to 91, General Secretary 91 to 93. Katang Khao Pao Gai Thao Ngam Ka Mai, General Secretary 1993 to 97. Katang Khao Pao Long Phun Long Mai, General Secretary 1997 to 2000. Katang Khao Pao Manglem Pal Mai, President 2000 to 2003. Pao Manglem Pal Mai. Katang Khao Pao Mani Chao Maring Mai, General Secretary 2000 to 2003. Mani Chao Maring Mai. Katang Khao Pao Khomei Macha Kamson, President 2003 to 2006. Khomei Macha Kamson. Katang Khao Pao Badan Thai Mai, General Secretary 2003 to 2006. Katang Khao Pao Kakhangai Gol Thang Mai, President 2007 to 2010. Former President. Katang Khao Pao Din Thui Long Ka Mai, General Secretary 2007 to 2010. Katang Khao Pao Gai Me Bung Ka Mai, President 2010 to 2014. Katang Khao Pao Thon Kulung Ka Mai, General Secretary 2010 to 2014. Bang ito.
ให้เลย former leaders กวยงทอดงานโลเทกุมดาเตาให้ Today we honor our former football players who are not from Ragalong. They gave so much for the club, their sweat, their skill, their time, with nothing in return, all because they love RYC and they love to play football. RYC play in Imphal East District, Division A and B, under the aegis of AMFA, All Manipur Football Association. We would like to thank you all for your commitment and sacrifice for our club. We would like to honor them with a certificate of appreciation and Jubilee memento. ให้กวยให้ RYC ขังปางโคเรกวางละฟุตบอลตริเราไม่กวยเทกันอยู่ตัดสคองสุนัขมิตร certificate of appreciation and Jubilee memento ให้ที่ปิตรงเทในล้านนาฮัมลาลปัว First Jugindro Komบัมบาลักปราอ๋อไรก็ทำไมให้มันตากักจิงรวยกงไปตรงเท RYC ขังมาเซมังตากักจิงดิกิลักปนี่ RYC กีมาทางดาลักขมอนกอมลักปราลักขมอนกอมมาสู่มังตักกักจิงดิกินี่ RYC กี veteran football player มันนี่มาทางดาสุเรนโดรกอมมาสู่มังตักกักจิงดิกินี่RYC กี veteran football player มาทางดามังปูกอมมังปูกังได้กังมุกมที่นี่มังปูกังมากกระตังเขากาไม่เบนจามินกองบอกังมาที่นี่ลำตันไม่กระตังเขาสุนเดอร์รัมซังinvitation di lo in the pibne do Manipur ki situation degi lak tarma le mathang da Amidius Raikhan Sundar Kang bo Sundar Ramsang kamai tho nagram kori the Amidius Raikhan กังบอกังมุกมที่นี่มาทางดานาบินไรนาบินสุลักตรมาและกระตังเขาทุยกวงเปาได้ไหมทุยกวงเปาได้ไหมจึงไม่ร้องไหมอัทุยสัตไทยไม่ได้กังมาคามาตั้งกระตังเขาเปาจารีลองไหมด้วยไก่ปังจางปสาไรลองใหม่กังมกมแท้กระตังเขาปาลไม่กาปาลไม่กังมกมแท้สงบ่มีกวยกังมันจะแท้กระตังเขาเปรมจากาไม่กังมาแค่มาทางดากุณจันทราสิงห์ใครกิอุจานาคุไรทางจำเลยรักตะกินี้มาทางดา CH สารัตสิงห์ CH สารัตสิงห์หลักตรมาและมาทางดา L สันติกุมารไกรังตะกี้หลักตระมาทางดากระตังเขาเดวิดกาไม่ไกพินำกังมาคาเขามุกมแทะกระตังเขาดอนไม่กาไม่ไกพินำเขามาแค่กระตังเขาซามูเอลฮงโยเลยซัมล็อก
tiki adusu udre katang khau gai thalong Francis Gangmai Gangmambo Francis Gangmai au makini katang khau let Golmai Sami kakai minun ganglobo let Golmai Sami gangbo na kai minun let Golmai Sami katang khau mathangda Kaisham Somendro Singh Kongba top gini katang khau gang mai gai punna gai punna kakulong gang bo makini ba makhe kamthai haitrina former footballers going to ngal lo the tiki we have a special gift for an honor woman of Ragalong who served faith and took care of the footballers during the football season. She opened her home and kitchen and served the player and the club without any complaint, and for her tireless service to the club, we honor her today in this Platinum Jubilee. So kong sumay lu lepag laika may roi kapang khau roi gong may footballer tari may guai khang tu khang zang khang jip khang semroi sulo ka meta ning tau na akhani chakhong suna mitong phai hai arwasi rina je na ti pitunge anai rina naila na panala lopo Thank you. We also honor Pau, led Pa Mai Khamjai Lungpu and family for the donation of the Platinum Jubilee Monument. Please accept this small thank you gift from the Jubilee Committee. Pau, led Pa Mai Khamjai Lungpu. Kakai rina Platinum Jubilee Monument hai donate sulop hitong the. Thonku mitong gift thank you sir Manipur Women Football League started in 1976 and RYC women team is also one of the trailblazers of the state who played in the league organized by All Manipur Women Football Association. They had so much potential and raw talents which sadly could not be harvested in their full potential. But they are the proud tribal women team which may be the first in a country, India, who played in a state league. Today, we honor their courage, strength, and determination by honoring them with this simple certificate of appreciation and Jubilee memento. All Manipur Women Football Association reorganized by first-class women Football League hai Manipur khau Rai Mai Suna League hai Ling Thao khau RYC into my team ni tari the India khau Tribal Women team hai Rai Mai Suna State League khau Palup tari mai Subam Nuwe asai hai kaniu tuang thauna pangkan khani karam mai ta chakhong suna mitong certificate of appreciation and Jubilee memento hai ti pitong the kaniu roi nai la na hamla lopo. May I request our honorable guest of honor, Okram Henry, former minister, to honor us by giving out the certificate of appreciation and Jubilee memento for the former women football player of RYC.
Reng Mikau Mairing Mai Asapi Mairing Mai Asapi Manipur da tribal women team first tribal women team oire makhoi na Manipur gi league da state league da sanaba singni kanai su mikhau gang mai ingelai gang mai ingelai katang khau bina gang mai katang khau garilu gol mai garilu gol mai katang khau adulu ka mai adulu ka mai garilu gol mai ngang the adulu ka mai katang khau ka mai gai nem ready solo mo ka mai gai nem adulu ka mai ngang la lo pho katang khau tuna gol mai tuna gol mai tuna gol mai dang ma katang khau lu sing lu ka mai katang khau ready slow do lu ru gang mai katang khau lan khol lu gol mai lan khol lu gol mai katang khau pal mai kambui lung lu pal mai kambui lung lu katang khau ka mai maku sing lu ka mai maku sing lu katang khau amu thoi gang mai katang khau amu thoi gang mai katang khau santi ka mai santi ka mai kang bo kang makha santi ka mai katang khau maring mai atopi pronunciation maring mai atopi katang khau maring mai tara katang khau maring mai maza khon katang khau maring mai maza khon gam kha maza khon katang khau akosana ka mai katang khau
ลงไม้ปัญจมีลงไม้ปัญจมีข้างมาคาวงลาลปัวลงไม้ปัญจมีกระตังเขาสันติโกลไม้เราก็ได้ที่ได้เราก็ได้สันติได้สันติโกลไม้สันติโกลไม้กายปลาโลปัวปันมาคากระตังเขาเลดอาซาปีมาริงไม้เลดอาซาปีมาริงไม้เลดอาซาปีกระตังเขาเลดลงไม้มาโลตีลงไม้มาโลตีThis last presentation is for the local football player who have graced the football field representing RYC in AMFA Organized League, Division A and Division B. We thank you all for your talent, your sweat, the selfless sacrifices and commitment for the cause of football and RYC. We salute you with this small gift of certificate of appreciation and jubilee memento. ข้าไม่ชุนาระกายลงแกลงนาฟุตบอลเพลเยอร์กวยอัมฟ้าตรง Division A and Division B ตรีเราไม่กวยค้างกันนิวตาทนกู้ไม่ชุนามีตรง Certificate of Appreciation and Jubilee Memento ให้ที่พิตรงในล้านนาฮัมลาลปัว May I request our honorable guest of honor เป่าไม่บ่นเผาไม่ former Chancellor IMC to honor us by giving out the Certificate of Appreciation and Jubilee Memento to the local football players. ก็ตัวใหม่นะเก่าคนนี้มักก็ไม่กวยเท่ากระกายไม่กวยนะปลานะกระตุกใหม่นะปลาโลเท่ไม่เก่งนั่นนับนี่ดับหน้าของแท้ไรไม่เข้าเป่าปะโฮไรโกลไม่เป่าปะโฮไรโกลไม่กระตังเขาเป่ามังกี้เจ้าลงใหม่เป่ามังกี้เจ้าลงใหม่เป่าไก่จังปูลงใหม่เป่าไก่จังปูลงใหม่ให้นี่ตีเราด้วยตัวเป่าไก่จังปูตะกระตังเขาเป่ามาริงพูนมาริงใหม่มาริงพูนมาริงใหม่กระจังพูตรงลาเราทมาริงพูนมาริงใหม่กังทาเป่ามังเล่มปาลใหม่เป่ามังเล่มปาลใหม่เป่าลังกังปูกอลทังใหม่เป่าลังกังปูกอลทังใหม่กังมาคากังมาแค่นภาษาไทยเป่าอดุมกอลทังไม้ลังกังปูกังบ่มาแค่นปลาโลปัวลังกังปูกอลทังไม้กระตังเขาเป่าอดุมกอลทังไม้กระตังเขาเป่ากกุยกังปูลงไม้กกุยกังปูลงไม้เป่าปกังลงลงไม่เป่าปรินลงเรียมไม่ปรินเรียมไม่ห้องปรินบัมดาบุ้งจอนไก่ปลาหลัวบุ้งปรินบัมมาคา
เป่าจอห์นเรียไมเป่าอบอยเรียไมกันไหนมันตีเราท้อการทำกันตีเราเตะท้อบุ้มปูรินเลยบอยเลยเป่ากระตังเขาเป่ากอลทั้งไม่เดินกอลทั้งไม่บุ้งตัวเองค่ะเป่าบอยขังกลาท้อเป่าบอยขังนี่กลาท้อแค่คนไม่ร้านเด้กอลทั้งไม่เดินกอลทั้งไม่ก็กุยกังปูกอลทั้งไม้เป่าโดนลงกอลทั้งไม้คันนี้เป่าปันติลินกอลทั้งไม้กะกะกำปะไดปะนี่แฟมลี่เขาบุกโดนลงเลยปันติลินนี่ลาเราตัวลาตัวปันติโรปลุกติโรตัวเป่าอาจุงกาไม่กระตังเขากันทุ่มกันที่เราท้อเป่าเศร้าเลยเป่าอาจุงกาไม่มาทั้งเขานิ่งเท่าเจ้ากาไม่เป่านิ่งเท่าเจ้ากาไม่เป่าไกนาลงไกนายลงกาไม่ President of RYC เป่านิ่งเท่าเจ้ากาไม่เป่าไกนายลงกาไม่กระตังเขาเป่ากินถุยลงกาไม่เอาถุยลงเป่ากินถุยลงกาไม่กินที่หลงลังกังตรงพวกนี่กระตังเขาเป่าบิเรนกาไม่ให้ลังกังสมบูรณ์แท้เป่าบิเรนกาไม่เป่าบิจอยเผาไม่กันไหนเหล่าทุกท่านเป่ากินกายเผาไม่กันไหนกันเหล่าทุกเป่ากินกายเผาไม่เป่าไทยไม่ระเซนไทยไม่ระเซนเขาไม่คุ้มซะไทยไม่ระเซนฟังมาค่ะกันเทกันนะกระตังเขาโกลไม่เมราเจ้าโกลไม่เมราเจ้าเกโรเป่าไม่หมูไก่โกลไม่เมราเจ้าแกเป็นนำเขาห้องแต่ก็ไม่แตะเป่ากุมารจิตกาไม่เป่าลังกุยลงลงไม่กุมารจิตมาทั้งเขาเป่าลังกุยลงลงไม่เป่าเอากุยกางใหม่กระตังเขาเป่าเอากุยกางใหม่เอากุยเอาบุงกุยเอากุยกางใหม่กางมาขาเอามาคมที่นี่เป่าเอาพุ่นกางใหม่เอากุยจะหงมาครับเป่าเอาพุ่นเอากุยนี่ปะเอากุยนี่ปะ
ให้ปารู้ได้ไอ้ลาบนี้นะนี่เป้าอภุนกางใหม่พัทาอภุนกางใหม่ปัทุมใส่ครับปลับทุลุงไก่งามมาริงใหม่ลุงไก่งามกังใดกะไก่ไม่ปลาลปัวลุงไก่งามมาริงใหม่ให้กันให้ของเขาสักทีอาสลาโรนะไอ้เด็กก็ตุ่ม ลุงไอ้กำตังเขาโป่เจนปูกังไม่โป่เจนปูกังไม่กระตังนักเขาปันดีจงมาริงไม่ปันดีจงมาริงมาตังเขาเสหมลงกาไม่เสหมลงกาไม่แค่บัมเดรดิสโรโปเสหมลงตังเขามาริงไม่กังงำลงมาริงไม่กังงำลงต้นSaya lupa ini. Mering mai gangam long. Katang kau ka mai deni ni ready solo bumbo. Ka mai deni. Ka mai deni. Katang kau gai thau rei gol mai. Gai thau rei gol mai. Gai thau rei kha la lo tho. Katang kau khangam long ka mai. Khangam long ka mai. Katang kau let gan thau ngam ka mai. Gan thau ngam ka mai. Pong ngam. Trong gai. Katang kau gai mi bung ka mai. Katang kau pau lung hem pu gang mai. Pau lung hem pu gang mai. Katang kau pau giang long cả mày, pau giang long cả mày. Katang kau pau agang pu long mày, agang pu long mày, agang pu. Pau giang long cả mày, agang pu long mày. Katang kau let pal mai bon chong, sau lên. Pal mai bon chong, sau lên cái băm bò. Katang kau gang thế let long mai bon chong. Katang kau let long mai gai don mai. Let long mai gai don mai kai. Katang kau pau nam silong ka mai. Pau nam silong ka mai. Katang kau pau pokon long kumba. Bui. Enak pate, wong pate. Katang kau pau long mai pau lin long.
Long Mai Paulin Long. Pau Long Mai Gai Kompu. Pau Gang Mai Kazen Thoi. Pau Gang Mai Kazen Thoi. Pau Kasangai Ka Mai. Kasangai Ka Mai. Bám hả? Gang một cái ni. Pau Gai Mirong Long Mai. Gai Mirong Long Mai. Gai Mirong Palalo Puto. Pau Abuina Ka Mai. Pau Abuina Ka Mai. Abuina Ka Mai. Hay gì? Bắt thằng. Pau Gary Lung Gol Mai. Pau Babu. Gary Lung Gol Mai. Khorina give presentation gan hello hello the me goi na ta thong ko the. Thongkute atau kamay kaunay na bamdate, vote of thanks by Po Dr. Kaguilan Kamay, Vice President, RYC. Ladies and gentlemen, we have now come to the final part of this beautiful Platinum Jubilee celebration. May I now invite Po Dr. Kaguilan Kamay, Vice President, RYC, for the vote of thanks. Respected chief guests, chief hosts, guest of honors, and IYC president, distinguished speaker, guests, elders, special invitees, media personnel, performer, and dear members of the Ragailong village, and everyone present here today for this grand Platinum Jubilee function of Ragailong Youth Club. I, Kamay Kaguilan, Vice President of RYC, on behalf of RYC, wish you all a very good afternoon. Rai Makau, Anun RYC Zam, Tinkum Lexnai Bumbu Tangmai, Kamung Kotiai, Aton Fau, Gaina Tatkaibam, Kadukang, Akai Maguena Ragongta, Kalumna Tonkubamko. It is my honor and privilege to propose a vote of thanks on this memorable occasions of the Platinum Jubilee celebrations of Ragailong Youth Club, marking 75 years of unity, growth, and legacy, with the theme 75 years of growth, a journey through time. Actually, it was to be celebrated on 2022, but because of COVID and prevailing situation of Manipur, we had to postpone and plan for this day from the last 4 years. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to Honorable Deputy CM Pau Losi Diko for gracing these occasions as chief guest and for hoisting RYC flag and unveiling the Platinum Jubilee Monument. Sir, your presence has added immense dignity and inspiration to this celebration. Thank you, sir, for your humbleness and beautiful words for Ragailong and Jelenglong. Even though you spoke in simple Maitalon, but we understood completely what you were trying to convey us. Thank you so much, sir. I would also like to sincerely thank our chief host, Honorable Pau Thangzam Arun Kumar, MLA Wangkai AC, for your constant support and encouragement toward our community and youth. Thank you for accepting as the chief host of today's function with your great speech, sir. We are indebted for your constant help and support in times of need, with financial assistance of rupees 1.5 lakh for today's function, including laying of WMM from Ragailong Gate to RYC office for this special occasion. Thank you so much, sir. And my sincere appreciation goes to our esteemed guest of honor, Pau Okram Henry, former Honorable
Honorable former Minister, thank you, sir, for your valuable presence and thought-provoking speech, and with 1 lakh assistance for this club. Thank you so much, sir. I would also like to thank Paul Maibon Palmer, former Deputy Mayor, IMC, for your wonderful speech, gracious presence, and valuable time. Thank you so much, sir. Mairu Dokho, guest of honor bam kau laba mai chakhong su mai pau gaingam long ka mai namgak pau ragai long pai pau kakhangai gonthang mai nampau ragai long pai pau ningthau zau ka mai interim president RCSTU and Lu Purnima ka mai president ragai long women society kanu goitani asai function khau ganglona mapung tipalo mai khang ti hai daina thonku mai dawe. A special note of thanks to all the distinguished speakers of today's program. And special thanks to our RYC President Pau Gainailong Kamai for the welcome speech and inspiring with keynote address. We thank him for his visionary leadership and dedication and in steering the club to this remarkable milestone. We also like to thank Pau Maringmai Gangamlong for beautifully presenting the history of Ragailong Youth Club. Sir, your words have guided and motivate us for the future. We are deeply grateful to the Ragailong Khangchu and RCSTU and all of performers for their vibrant cultural song and dance presentation that added color and spirit to this celebration. I would like to thank all the invitees, former RYC players, and also all the Ragailong Lu who came from different places of Manipur despite their busy schedule in this difficult time just to be with us on these occasions. Your love and support for RYC is highly valuable for us. My sincere thanks to our compeer Pau Maringmai Makuchung, Lu Maringmai Tujil Lu, and Lu Gainai Liu Pamai for conducting the program so gracefully and efficiently. We also thank the press and media personnel for their valuable presence and coverage. I would also like to acknowledge the tireless effort of all the organizing committee and subcommittee for today's function, namely Advisory Board, Celebration Committee, the Strong Finance Committee, Souvenir Committee, the Grand and Beautiful Hall and Decoration Committee, Reception and Entertainment Committee, Memento and Gift Committee, Game and Sports Committee, Monument Committee, Catering and Media and Catering Committee, Media and Publicity Committee, and every volunteers today. Your dedication behind the scene made this grand event a successful one. Your contribution and love for RYC will be returned in our Platinum Jubilee souvenir book with your names and pictures for the future generations to follow. I would also like to thank Ragailong Pai for their love, support, and standing strongly for RYC. I would also like to thank Ragailong Mathenmai, Ragailong Women's Society for their constant motherly supports and help for RYC. I would also like to thank TRCP Ragailong for the grand venue community hall and vehicle support, and also school board committee for allowing us to use their compound for a grand mess hall today for the function. We express our deep respect and gratitude to our village elders, pioneers, and former leaders whose vision and sacrifice led the strong foundation of this club. We sincerely thank late Pau Khamzailong Pamai and family for willingly donating the monuments of today's function in memory of their forefathers and elders. Your family name will be etched in the memory of RYC for years to come. We also would like to thank each and everyone who has contributed in terms of monetary and essential items for this function from the bottom of our heart. Without your share, it won't be possible to organize this grand function. And finally, to all the members of Ragailong Youth Club, the community and the unseen contributor for this celebrations, this celebration belongs to you. Your unity and spirits are the true strength of these 75 glorious years. Aduga maru oibada aikoina haibada watpa kauhoba mayam yauramasu mioiba oibani na khangbiduna kauba oiramagni haina nungsiduna kopio haina kurumjari. As we celebrate this milestone, let us move forward with renewed commitments to build
and even stronger and brighter future together. With deep gratitude, I thank each and every one of you for making this occasion truly unforgettable. RYC Rintelo, thank you. Thank you, Dr. Caguilan Kamay, Vice President, RYC, for the vote of thanks. Ladies and gentlemen, atauto Jubilee dong feast hey nine abami. Once again, thank you one and all. With this, we come to the end of today's program.